Agaseke k'amakuru mu Karere ngapfunduriye muri Uganda. Isi yose yamaganye abategetsi ba Uganda burya abanyamakuru bataraga inkuru ku matora y'umudepite wa Karere Bahohotewe. Ibinyamakuru muri Uganda byandika ko bashinzwe umutekano bibase abanyamakuru bataraga inkuru yari ishyushye. Ku buryo bugaragara bamwe barakubiswe barakomereka abandi bangomwe ko bajyanwa mu bitaro babaye indembe. Abahagarariye ibihugu by'Uburayi muri Uganda basohoye itangazo ryamagana ubugizi bwa nabi ku banyamakuru. Ndetse ubu haribaza uko bizagenda umwaka utaha mu matora ya perezida muri iki gihugu. Ikinyamakuru Trip Report cyanditse ko Abanyaburayi bavuze ko babajwe n'uburyo abanyamakuru bahohotewe kwitwa abandi bakaburirwa irengero. Bibutsa Uganda ko itangazamakuru ryisanzuye kandi rikura ryigenga ari umusingi wa demokarasi muri Uganda. Icyo kinyamakuru cyavuze ko abanyamakuru bazwi mu binyamakuru bikomeye aribo bari bagenderewe kandi ko babakubise bihagije kugera ubwo hari abajyanwa mu bitaro. Umuryango utari wa leta witwa Chapter for Uganda wavuze ko ihohoterwa ry'abanyamakuru ryakozwe riteguwe neza n'abashinzwe umutekano, ryerekana imbuto yabibwe kera cyane yo kudahana muri iki gihugu. Uyu muryango wavuze ko kuba abantu bagiye bahohotera abanyamakuru muri Uganda batarahanwe byatumye bibisanzwe ko gukubita umunyamakuru uri ku kazi ari ibisanzwe muri iki gihugu cyo mu majyaruguru y'u Rwanda. Umuryango African Center for Media Excellence utangaza ko byakorewe abanyamakuru muri Uganda mu matora ya ari umuhate wa leta mu gucecekesha itangazamakuru. Umuvugizi w'ingabo za Uganda by'agateganyo Colonel Chris Magezi yavuze ko bahawe raporo y'ihohoterwa ry'abanyamakuru ariko bataramenya neza uko byagenze barimo bakora iperereza. Colonel Magezi yavuze ko bibaje ko abanyamakuru bahohotewe n'abasirikare avugira kandi bari basanzwe babanye neza. Yavuze ko bagiye kureba uko byaba byaragenze babigizemo uruhare bagahanwa. Uyu musirikare ariko yavuze ko hari abanyamakuru usanga bitwara nabi bakoresha imvugo zishobora kuba zisesereza abashinzwe umutekano. Yavuze ko barakubiswe aribo babiteye nawe azahanwa kuko arahora bashaka ko igisirikare cya Uganda cyambika ubusa. Ibyaranze akavuyo mu matora y'umudepite wa Karere byateye benshi kwibaza ishusho y'amatora ya perezida umwaka utaha, dore ko amatora y'u Rwanda akunze kurangwamo imvururu. Nubwo habaye imvururu ariko umukandida w'ishyaka NUP rya cyangwa niba Bobi Wine niwe yegukanye uyu mwanya ahigitse bari mu w'ishyaka NRM muri ku butegetsi. Hari abasenguzi ba Uganda bagaragaje ko ihohoterwa ryakorewe abanyamakuru muri Uganda ari igitero cyagabwe kuri uru rwego muri iki gihugu bafata nk'ubutegetsi bwa kane. Hari ibinyamakuru byabonye ko abanyamakuru babyo bashobora kuhagwa bihitamo ko bahamagariye inkuru barayireka nk'abakorera Nation Media Group. Ibi ngo biraca amarenga ko umwaka utaha bikomeje gutya abanyamakuru batazakurikirana amatora ya perezida muri Uganda ku mpamvu z'umutekano wabo. Leta ya Uganda nayo yabaye nk'ifata umwanzuro urimo n'uburakari kuko hari radiyo ya Kisilamu yabaye ifunzwe ngo umunyamakuru wayo yasesenguye nabi uko ayo matora yagenze. Avuga ko abari bazanye impapuro zatorewe mbere y'amatora. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika. Banditswe urukiko rukuru rwa gisirikare Kinshasa muri Kongo Kinshasa kuwa kane rwatangiye kuranisha abasirikare n'abapolisi bakuru batanu bashinjwa guhunga urugamba ubwo umutwe wa Ventura ugiye gufata umujyi wa Goma. Abasirikare n'abapolisi bose bari ku rwego rwa Abajenerali bakoranaga bya hafi na General Major Peter Chirimwami wari guverineri wa gisirikare wa Kivu y'Amajyaruguru wishwe arashwe hafi ya Mubambe mu burengerazuba bwa Goma mbere y'uko uyu mujyi ufatwa n'inyeshyamba. Bose bashinjwe ubugwari bwo guhunga Goma mu bwato bwite basize ingabo bayoboraga ku rugamba ubwo Goma yafatwaga. Ubushinjacyaha bwavuze ko ibyo byateye gutakaza ibikoresho bya gisirikare n'imyitwarire mibi yabo bari bayoboye ku rugamba. Ku munsi wa mbere urubanza basomeye imyirondoro yabo bamenyeshwa n'ibyo baregwa ariko ntibahawe umwanya wo kwiregura. Urubanza rwabo rwatangiye hari Minisitiri w'Ubutabera wa Kongo Constant Mutamba ari nawe watangaje ko bagiye kuburanishwa. Abo basirikare n'abapolisi bafungiye muri gereza ya gisirikare Ndoro i Kinshasa. Ababunganira mu mategeko bavuze ko bafunzwe mu buryo bubi basaba ko bafungurwa bagakurikiranwa badafunzwe. Urubanza rwabo rwaciye kuri televiziyo y'igihugu ku munsi warwo wa mbere ariko urukiko rw'igisirikare rwavuze ko igice gisigaye cyarwo kizaburanishwa mu muhezo mu kwirinda kumena amabanga ya gisirikare. Mu gihe umutwe wa Ventura ukomeje kwigarura ibice bimwe na bimwe bya Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo, ingabo za Kongo n'abazikuriye banengwa guhunga bagatinya intwaro, amasasu n'abasirikare bakomeretse. Mu mpera z'ukwezi gushize abasirikare 55 bakatirwa gupfa n'urukiko rwa gisirikare rwa Butembo muri Kivu y'Amajyaruguru bahamijwe ibyaha by'ubugwari bwo guta urugamba, gusahura abaturage no guta intwaro zabo. Mbere gato y'ifatwa ry'umujyi wa Bukavu mu kwezi gushize abasirikare barenga 80 ba FARDC hamwe n'abazarendo barimo baburanishwa ku byaha byo guhunga Ventura, gusahura abaturage no kwica ariko bahamijwe ibyaha. Urukiko rwa gisirikare Bukavu rwabakatiye urwo gupfa. Ventura isatiriwe umujyi, abategetsi n'abasirikare bo muri uyu mujyi barabuta barahunga. Abategetsi bavuze ko mu baturutse gereza ya Bukavu ubwo Ventura afataga uyu mujyi harimo n'abo basirikare bari bakatiye urwo gupfa. Hagati ariko kandi umutwe wa Ventura wasabye perezida wa Kongo Félix Antoine Tshisekedi gukura abantu mu rujijo akavuga ku mugaragaro ko azitabira ibiganiro bizabahuza nk'uko byatangajwe na Angola. Perezidansi ya Repubulika ya Angola iheruka gutangaza ko nyuma y'uruzinduko ruto rwa perezida wa Kongo Kinshasa Félix Antoine Tshisekedi yagiriye Rwanda ko Angola nk'umuhuza mu bibazo by'uburasirazuba bwa Kongo izayobora ibiganiro bizahuza abahagarariye umutwe wa Ventura n'abahagarariye uruhande rwa leta ya Kongo bikazabira Rwanda ku itariki ya 18 Werurwe. Ni icyemezo umutwe wa Ventura washimye ndetse unagaragaza ko ariyo ntsinzi yawo. Gusa kugeza ubu haribazwa niba uko Kongo izemera guhura n'uyu mutwe mu bihe bitandukanye yavuze ko ari uw'iterabwoba. Ihuriro FC Ventura ku itariki ya 13 Werurwe
byasohoye itangazo rivuga ko nta gisubizo gihari mu nzira za gisirikare mu gukemura ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, ahubwo ko bikwiye gukemurwa uhereye ku muzi w'ikibazo gihari. Alphonse yavuze ko nubwo Angola yatangaje kuri Facebook ko hari ibiganiro bizahuza umutwe na leta ya Kongo, ko bikwiriye ko Tshisekedi ubwe akwiye gutangaza ku mugaragaro ko zageranya ibiganiro bitaziguye n'uyu mutwe w'inyeshyamba. Izo nyeshyamba zivuga kandi ko kugeza ubu zitarabona mu buryo bwemewe n'amategeko ubutumire busaba kwitabira ibyo biganiro, uretse kubona ku rubuga rwa Facebook rwa Perezidansi ya Angola. Alphonse kandi isaba ko ibyemezo byafatiwe mu nama yahuje umuryango wa Yase na SADC ku itariki 8 Gashyantare byashyirwa mu bikorwa uko byakabaye. Ivuga kandi ko yiteguye ibiganiro kandi ko yifuza ko ikibazo gihari gikemurwa mu mahoro. Kugeza ubu leta ya Kongo ntiravuga mu buryo butomoye niba bo kuzitabira ibiganiro by'i Rwanda. Gusa hari imiryango ishyigikiye ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa yatangiye gusaba perezida wa Kongo kutajya kuganira n'M23 no kutajya muri ibyo biganiro. Iyo miryango yatangiye ivuga ko byaba byerekanye neza ko Kinshasa yemeye gutsindwa, mbese kurushijwe imbaraga n'inyeshyamba. Nasimbukiye muri Kenya, abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika banditswe ubutegetsi bwa Sudani bwafashijwe kandi leta ya Kenya bushyiraho ibihano birimo kutongera kwemera ibicuruzwa bivuye muri Kenya muri iki gihugu. Sudani yavuze ko impamvu bayihagaritse gucuruzanya na Kenya by'agateganyo ari uko iki gihugu baturanye giherutse guhisinda umutwe w'inyeshyamba za Rapid Support Forces urwanya leta bagakora inama yashyizeho guverinoma, kandi Kenya ibizi neza ko muri Sudani hasanzwe ubutegetsi. Ikinyamakuru The Citizen cyo muri Kenya cyavuze ko umwanzuro wafashwe n'inama y'abaminisitiri ba Khartoum bakavuga ko bahanye Kenya ko yakoranye n'inyeshyamba zirwanya leta, nyuma baje guhindura gato bavuga ko bashaka guteza imbere iby'iwabo no kurinda umutekano n'ubusugire bw'igihugu. Ubwo izi nyeshyamba zakoraga inama muri Kenya basesengura bari bavuze ko Perezida William Ruto yarebye hafi cyane kuko byagaragaraga ko ari ubushotoranyi akoze ku muturanyi kandi asanzwe anashinjwa gutega amatwi cyane abarwanya ibihugu. Leta ya Kenya isanzwe ihuza imitwe irwanya ubutegetsi muri kano karere na za leta, ariko ko baremeye ko inyeshyamba zishyiraho leta bikabera muri Kenya, abatari bake babonaga ko politiki y'ububanyi n'amahanga William Ruto ayishe ku mugaragaro. Ntarava muri Kenya ariko kandi Senateri Edwin Sifuna wo mu ishyaka rya Odinga yangiwe kwinjira muri Angola mu gikorwa yatumiwemo n'ishyaka UNITA ritavuga na leta ya Angola. Ntiyasobanurwa impamvu atemerewe kuva mu ndege yeze umujyi wa Rwanda. Mu butumwa ko mugabo Ntembaga Sifuna na Tunduriso nawe utavuga n'ubutegetsi muri Tanzania bavuze ko Angola yanze ko bajya mu ibyo bikorwa byari buzamara iminsi 2 bahitamo kwerekeza mu gihugu cya Ethiopia. Bwana Sifuna yashimiye ambasaderi wa Kenya muri Angola watumye abasha kuva mu iki gihugu, ariko yavuze ko Angola nk'igihugu kiwe Afurika yunze ubumwe kitakabaye kitwara kuriya. Ahamya ko nubwo yahavuye abandi bategetsi barirwa muri 40 bari baheze ku kibuga cy'indege ngo bangiye gusohoka mu ndege. Leta ya Angola ntiratangaza amakuru arambuye ku cyaba cyaratumye yanga ko abanyapolitiki batavuga mu za leta zabo bitabira ibirori by'ishyaka UNITA rirwanya ubutegetsi. Ikinyamakuru The Citizen cyo muri Tanzania cyo cyanditse ko barimo Vice President wa Zanzibar Osman Masud Osmani ndetse na Perezida w'ishyaka East Wazalendo nabo bangiye kuva mu ndege ndetse barabafunga n'abamucungira umutekano babambuye n'ibyangombwa by'inzira. Icyo kinyamakuru cyavuze ko abantu bari bitabira inama yiga kuri demokarasi yagombaga kubera muri Angola. Uko kubuza abanyatanzania kugira muri Angola kwatumye abantu bibaza ko umubano hagati y'ibihugu wifashe, bamwe bavuze ko ushobora kuba wifashe nabi. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfundikiriye muri Tanzania, abanyamakuru bakoze ba muri no barandika banditswe urukiko rw'ibanze rwa Karere ko muri Tanzania rwafunze umugabo w'imyaka 26 igihe cy'amezi 6 azira kwigira umuganga wo ku rwego rwa dogiteri ku bitaro bikuru bya Muhimbili National Hospital kandi azi neza ko atari muganga. Uyu mugabo ngo yageraga ku bitaro bya Muhimbili akigira umuganga, hamwe yashoboraga no kujya bagana ibitaro bazi ko bahuye n'ushobora kubafasha kandi atari byo. Ikinyamakuru The Citizen cyo muri Tanzania cyanditswe ko tagoye urukiko yahise yemera ko yitiraga umwuga adakora, anishwe gufunga amezi 6 yose nyuma ya ferabeto. Uyu mugabo yasabye urukiko ko rwamugabanyiriza igihano kuko afite umuryango atunze, ariko ruza kumuha amezi 6. Umwe mu bayobozi b'ibitaro bya Muhimbili National Hospital yabwiye urukiko ko uyu mugabo yamubonye kenshi ku bitaro avuga ko ari umuganga, uregwa nawe avuga ko ariko byagenze koko yumvaga nka dogiteri ndetse akagenda nabivuga akanatanga gahunda z'abamusangaga ku bitaro, abizi neza ko beshya kandi bihanwa n'amategeko ya Tanzania kwiyitirira umwuga udakora. Gusa ntihagaragazwa niba hari abantu yaba yaratuburiye yita umuganga kandi atari we.